Tulianza kusheka senye ulianza kupanda juu ya gari. Kutoka pale kwa highway, ukapanda juu ya gari. Ngemenya mimi nikasema hii gari ni ya concubine. Ni ndamenyaga. Usuli Mungu alinipea akili. Siwezi ingia box ya ujiga. Ni ndamenyire hii gari ni ya concubine. Mara wake niwe muhete gari ino. Oyo urokwa tarefaredi uramurore faredi riu nigetha ikue poster. Ona nderega kuona murume. Ona nderega. Ni ndamenyete mbere yo hani. Ni kwari na gathina. Ona mukihitania ndamenyaga. Hata ukifukuzwa ndamenyaga. Ona sojero ndagakuhingurire. Aha naga ngui ya mwana. A very desperate one. Huyu na kapunya hakuna tofauti. Wathi ya kui force wesi ana siene. Na nduri thoni utigete cia kumusi. But anyway. Mimi najua kabisa mimi siwezi kuwekelea ni juu ndugusagia fagi. No ni huyu ni gusagio gwaku na niwe no ugusagia. Ni juu atumia ni makurakara muno. To ni munene wao. Atumia ekoro we mutumia na Mugikuyu na ni ujiguaga wega na mutumia tacoka kanitha kwanyu ako ni oda guthi matuini tatiga wana tatiga gwitukania tondu atumia mukorago muhana nye muhana ganye tatiga gwitukania tacoka kanitha kwanyu tacokera murume guo ebu go back to your husband and start praying with him. Stop kila siku sadi unaamuka unamwekea kelele kwa nyumba. Please. Kwa liama. Kwena wana mukua wana mutioi. Tasoka kanitha kwanyu na usoke kuhoya muthuri guo. And before you go to church, can you first pray for yourself? Na wile gai need you ima. Not aguthaitha unierekese kwa ukweli. Iraga yuguo. Juzi niliwaambia hata brotherhood iko na sisi kwa sisi hapo ndani. Mukiuna tade mukigu. Muthenya umwe methenya ni ugoka. And God is my witness. Mimi am not doing this kwa sababu naingilia watu wetu wa sisi kwa sisi. Nafanya hivi kwa sababu nataka kusaidia. Hawa watu ambao wanabebagwa akili wanaingia box, wana make bad decisions. Ukiona ni garurukite andũ itu na nio matuheaga mbeca ri. And nao ni wa baba wetu. Lakini nilienda pale nikawaona pale juu nikashangaa. Nio metagwo brotherhood. Nginya wa Ngeci. Ngirora andu akanitha ngirigo mutingiona. You know you cannot see a Jude Magabo between you. Muri akigu mugakiga. You know I'm not saying this because I'm not beating anybody. I swear by God. Na Ngai agikoro brotherhood haina shoga uniue leo. If I'm lying, God of Nazareth. Kama brotherhood haina hawa watu uniue. Hideo matron fake mutina goka kujira githaiga mashogo akikuja kwa kanisa waokoke. You start with the brotherhood and you know the truth. You are not only telling these people the truth. They lie to you. They keep on lying to you to milk your money every time. Nikafa kasi nywa ngamwira kadranyo bracket wait ngamuita kiino mugakoma. Kuri kundu marathie ikaho kitika mwele ole huthagirwo anyway. Because hata mimi ni beneficiary wa sadaka. Acha nisiwaambie. Hanende aga muhothire kidika mwele. Muhothi ucio wanyu na ninyi undaithagia ni wandaithagia rimwe. Kuna siku nilikuwa na mukigite mugakira mera. Mangai mukigite mugakira mera. Waja mukigite mugakira mera. Kama unasema umeokoka na Mungu acha kufungua macho ya ndani uone ukweli. Ati wale video wanakuambia ukweli. Ati asiro au hadi makanyua mako kama akwira ma. Nawe muhonoku. Abia Mungu akuondore uokoku wa ujiga, akupe uokoku wa kufungua macho. Uone utie gukiga. Tondu mukire akigu, mukihana thenge. Imagine ni nginywa muhothi. Ha muhothi hiyo nakubali Mungu moja. Na hiyo na hapa mbele ya Mungu ambaye anaishi. Esha ni bishofu. Akajira ngure kiburaki Ngai Johera. Na niyo ni ndaheo na ndi mbere yaku na niyo ni ngwitigirite Ngai. Niyo ni ndoya no itali cia kuruma mundu. Na konyagi niyo Ngai.
ni mbere ya Ngai na mbere ya andu na ndakwariria Ngai uri oturaga moyo ni uwi ni ndahirwo konyagi imwe ngirwo githaiga ni undu wa wira mwega uri uraruta TikTok kwa ukanyaga Ngai kigurirwo konyagi na ngikena tondu ndiari kindu na ndi mumaraya na ndingitiga mbeca Ngai ni uyu uguo Ngai njohera no ni winima ati muthenjeri waku yanjirire nywe konyagi nganyange wegega ni winima ni wihia wakwa amen. Samoni yote ya mazishi ya Boniface kesho naeka samoni yote tukiro turi akigumu na ntu asagurire andu akigu ni muhunjia bisofu ugitwira ate fio ni ithui muranga twokirire tukina tugokira tene bisofu rucio ngekira samoni iyo bisofu rucio ngekira samoni iyo kiuga ate nie kengei nini ngurakara muno ngiona kwina andu angi magoka makauga tucokie mundu uria uragite andu kengei ni ngekira samoni riria waugire king'ara aingatwo kou Ruiru tondu ni ngatire Gachagua ati horaga king'ara tondu ni ngatire Gachagua but that is not the reason unataka kuleta ule mtu ambaye alitandika bibi kwa kamera ati mapagari atweke mbunge wa Ruiru. Semeni shetani ashidwe Bishop tutikuingira box ni yakurigi we noe waire kururia ukimutwara Gatundu kururia thikũ ici andu turaga rumaga atumia kururia aritie maita matatu bunge mwaka ucio muthiru maita matatu tarora andu araitaga ndete lakini Facebook aragia maita mana muthenya ni kama dose ya TB ucio ne woire andu na ndungiconoka ukiuga ni ndamutwire mubunge wa Gatundu riu ni renda guturehera gĩgio kiu Kamakis Ruiru andu Kamakis uga shetani ashindwe andu akihunguro shetani ashindwe andu othe aria maikaraga Ruiru bypass shetani ashindwe tena ashindwe mara tatu wanocio twara Gatundu oya mapanga riu mutware Gatundu ni arugame Gatundu Oi Ngai mama atwendirie uguo Ngai lakini tutaanza kuuliza maswali ndukwambia kuulia na nile na shuria juraje umejua na ulisaga kilisa na niambia nisiulize moko makwa mimi na bilioni nimetoka sitaki kuonyesha mikono sagu na mimi ni mkulima nimetoka kuwekea juu makaa sahi nikiondoka dhaichi Rujo tukambia kula ni ashuria ona Kaluma boy tu kwambia kulia anakaga kwa bed sitter kwa nini anaishi kuibiwa kebesha iria ahirwo ciothe na ithe athondekagwo tuhuri na cukuru wari tuhuri na nyumba yakagwo tuhuri ke mwa harvestire na jia mwanake wene nginya mukimuthondekera nginya kambuni ya gwika advertisement thikũ ici nderega gwika advertisement ciothe ni cia murire awa mogani othe ni mathire roho ya kuharvest watu energy ishidwe roho ya kuharvest nyota za watu ishidwe roho ya kudanganya washirika kisha kurudi nyuma na kuibia hao mabeneficiary ishidwe nguiguagira tha tondu hikitie lesbian we nguiguagira tha tondu ni uturoraga na ritho riatha na ni wi wega muno na ni wi ni ju ni wi wega ni unjiraga ni githaiga ndi muroraga na ritho riatha andu tainywe nikyo nguiguagira tha no haria gutwendia maitu njoki asa Kasongo na Gathungu asa Kidenyure gako sitaki kukutukana na bracket white, it is too expensive. Nitakuendea konyaki iyo neo gathie na ndigakuruma ni gukuririkania ati waugire ahuje mutie gwithithia nyumba-ini cia wana siasa kumbe ni fenya huko unaitwa kumbe ni wiru ari naguo kumbe ni gwitwo tetitwo nikio ugaga ahuje matie gwithithia gwa siasa tondu acirika othe magoka gwaku ona ugituhenia na nigo ari agakinya kimira gikauma Ngai
Nginya babo sika manioro no chothe ichine jwe hari oli wiki blaki. Ukiuga imejipa ni jui. Atumia mahota kwa kumenya nini jui. You know me enu. Bird of the same feather. Me enu.